ole thlir tu le ngai thatu du tak tuna a chanchin kan ngai thlak tur Tenzin Lakhpa chanchin hi le khabu ama Tenzin Lakhpa le Eugene Bakatena anzia Living Buddha, a Tibetan monk's encounter with the living God ti atrangalak chua ani a ele khabu hi achiar theitan chuan le khabu ngai nom tak ani ome tuna ilo ngai thlang u Tibetan puithiam-in tongtu Tenzin Lakhpa chanchin Tenzin Lakhpa hi amdo tlang ram kho pakhat West China a alo pianga anu le pa te chuan chumi bial chuak tho Dalai Lama Tenzin Gyatso ming choin in chuang takin a ming hi an sa ani kumsom panga ani in adam chunga Buddhist sa khozir tur le rongbol turin anu chuan tual chung monastery a hruaya afapa tabdeu purne na chuan ti hian asoya ipian tirata to khan nang hi kan chung ko ti ming thatu tur le puithiam lani turini ti ka hria a itete atringin he ni hi ka lo mang phan thin ani ifingin ngil nei ema ithiam na sanga puithiam ni tura piangi ni ti ka hria ani hei hi hriat thiam harsa iti mai thei ma se puithiam ni tur le kan hnam mi puite enna enlightenment lama hruai tur piang ini ati monastery chunga chuan Tenzin anon chu a hreom hle a lungin thim le lian pui a chua san thei ngai lo tur ang mai ni hian a hria a zinga puithiam dangtenen ko chua chole ei tur dilin an chuak thina monasteria an lu le chuan tongkam chetak taka hau an toka kuthak le mi pat mei chiat na konga khoi chiat sexual abuse an tok thin ani Tenzin a soidanin mang upazok le lama then khat te chu mi pakop ching le no pang I ching an ni a anti sachak na hri thak nan no pang te man chu poiti na an nei lovani zantam tak chu monastery mundanga mi panau pang na tur tre vong thom a hriat thina wangin Tenzin hi amu thei thin lo ani tin lama senior te nupui nei lova thianghlim taka tura ngai te chuan arukin nupui le fa an nei ti a hriat chu phei chuan a beidong hle thin ani Tenzin chuan tlan chu a chak hle a ma se chu a zalen ani ngai don lo ti a in hria a kumsom ni chuang zet chu monastery a chun boy ang mai na tanga la sa le India rama te an pem kul thina chuta chuan Dalai Lama po voi tam tak amu thin ma se chungril thamun na ero anei thei chuang lo ane India marlama anom lain alai chin nai tak puithiam lo ni ve thin chuan ron tlo a chupa chuan America a apem thu le Christiana ain le to thu asoi chuan Tenzin chu abara khai hle a Christian ti thumal chu a hriat ngai lo ani a ma se Isua hnung zui tu soina ani ti an han hril chuan Tenzin chu hlavin a hnung tol dora a chan chu puithiam te chu ming Isua chu lam ringai lo tura zirtir an ni wa ani Isua ming chu a hlau ema Tibetan nun phung le Buddhism sa khua po ti chevek thei khopa thil ti thei ani ti in an thua ka an tu net tlat ani kum engamo ti chung chu Tenzin a chuan Isua chanchin hriat chian chakna anei chhota a ma se a hriat duang a hriat thei lo awangin a beidong thin hle ni khat chu anu hne na tangin le kha adonga apa abora lawanga ho turin arun cha Tenzin chu alungai hle a Tibet panin khomuala thui tak azina passport anei lo awangin Nepal le China ramri thleng chau akal theya chuta chuan man anita ani community pai te chuan phuar betin na satakin an soisa a tharuk chung zet lung ina an khung zui bok ani TB natna avei awangin Tenzin chu damdo ina dalu ani a chuta chuan sab doctor Tibetan trong thiam takhian alo en kola chu doctor chuan a ngonga cross lem te takte aur thina Tenzinan a omzia azo chuan
Isua Krista nung zui tu ani thu ashil ani Isua ring tu han tong chu Tenzin chu aphur le a zo tur tam tak aneya doctor chuan Christian le khabu then khat Tibetan le Chinese tonga ziak ape a zirchiang turin ashil boka nikhat chu doctor chuan Tenzin adam nan tong trai sak adila achan chu anat na azual zela damdoi chau chuan achan him thei to don lovane Tenzin chuan arem ti a THLANGTU heti hian asui doctor chu ka khumbula alokal ngaya ka ban dinglama akut dinglam angata ka hriat ngai lo tongin a tong trai ta a chuta karin lo takin ka bana chuan thil engamo luang lut ka hre thuta puanlum le nem tak ang mai hiani ka dar le ka oma afan chho zela ka tak sapum pui afan chuak ta vekane doctor tong kam kha hre thiam lo ma ila a tong trai na chuan ka tong trai na in anei ve ngai lo thil ane chu thil ti theina ani kha hun kha Tenzin Lakhpa nun in thak danglam na chu ani pathian thil ti theina tak chu amma chona chumi zana amut hil chuan nun ti danglam thei khop mu mang mak tak mai aneya heti hian soi kamu manga chuan puanvar sin bi pa pakhat ka hnena alo kala ama atang chuan eng moi takhi kil tina achuaka akianga chuan thlamuang le lumnuam takin ka oma min lo pan hnai chuan akuta thil dik lo engamo a ti ka hmu a akut pha a chuan hliam ser ladam chiang lo hi a oma a hmel hmu tumin ka bi chianga ma se ka hmu thei lo min zui ro ti in min bia a Tibetan trong a mang nal ema a o chu pa in a fa te mangai taka abiak ang hian a thum dam dapa nang hi Isua ini ti in ka zota ma se min zui ro ti in a soinon le maya thutak kong min hmu tir tu tur ini ti in ka zot le a Tenzin min zui ro keima hi kong le thutak chukani keima a lo chon tu ma konga ankal ngai lo atia ole katia kazuyang che ti in Tenzin chu kar engama sa tamdo ina aum zuya hun ola ne piangin Bible azur thin doctor le nar se chuan adam chakdan em chumak an ti hle a ma se Tenzin chuan kha Christian doctor tong trai na wang kha ani ti ria a athil khiat tharte awang chuan mak ati hle a monastery achua san hun atheng don nai ani ti ain hrethiam ta ani athutak zon na kong chuan a hma a alo zo to thin ne na in person tak kong dang daya hruai don ani ina a ho nu chuan Tenzin chuan athil khiat tharde chu monastery a athian te hne na hril achak tatlat maya puithiam de chu ko khomen an how to pa ber to silama ma a public debate nei arota a Isua mingalam rualin puithiam te chu an thinrim do na ni ti fereng ma se Tenzin chuan churil thamon na maktak mai aneya pathian chu an hne na a oma kalsan ngai lo tur le tha tham ngai lo turin atiam ane ti hlum po ni ma se alal pa le a ho tu kianga paradise a don ti a hria a hlau na tur chan anei lo ane debate ngai thatur chon monastery ko zola puithiam zatel anon pung khoma heanin khom chan chung changa hian thu thanga tam hle a then khat chuan Tenzin an ho tu pa din mun chu sakatum ni in an ngai ane soitan dan tura ngai tu a atopa Tenzin Lakhpa chuan thok a han lawang wanga huai takin ti hian a soi chuak ta a tharau khovelam in huai thei tu pathian hna ka tong traya ani biak nan chuan thil tha ti ka ngai lo khongai na awangin engkim ma thonin min pezo ani ti ta ila engtin nge in ngaya keima chuan ka hlo chuak thei lo ani damdoi ina ka mutlai khan ka torreng lo nan katana anun na hlan tu pathian chanchin min hrila ani chuan thil tha ka ti hnem wang ni lovin
min mangai em awang zokin ati ani a mangai na chuan torna om to lo na konga min hruaya a ming chu Isua ani ti in chu ve le ta silama chu a thinrim em ema man ro u ti in au tuara puithiam som tel chu Tenzin lama an ron tlana Christian ani hi that ro u anti ta tuar maya Tenzin chu an reka nasa takin an soisa a ni khorhelova atluk nu in thiturin an kalsanta ani a unau pa nge puithiam ni ve thopo chu a unau pa soisa turin an tiluya tin Tenzin a thil ti awang hian anu po in atur na satle maya an in chu an haldar sak vek bok ani hliam na tak tuar Krista nung zui tu chuan an soi saklaya angai tu na chu ti hian asoya Krista a kanun theinan keima kathi angaya ni ti kria Krista a kanun chuan kataksa hitilum ma se amma nen kanung le donani khati lai khan thi na kalaulo leya hian min petin min nekin min voma se an mitang kanilo mizalen kani awangin soisak kani zok ani chuti lai chuan khatami zong ai khan be se na kanga zok ani Buddha prisoner kani to lova anni kha anni zok ani Buddha ka kalsana wangin min soisa a anni ro chuan kalsan ni an hlawlu tu ka wangin min soisa ani ti in khunaliama khuwa alo thima Tenzina khisenena bual nuang chu alo hara odam takhian kafapa min zuiro ti ri hi asia a thamon namak takena tuama reilo te nuwa kut hian aka arun hupa a unau pa khazan thim nuaya ama tan pui turin alo kir ani Tenzina chu mun hlataka kaltur ba sa achuan tira an ina kirle ngai to lo turin shil ani a akirle chuan tha ani to nge ya tuna chuan mizalen ani to a ma se a hliam te ngai ole na tur chuan hun adu rei duk don ani poisa ani lova bank account ani heklo merhiat tuma ani lo bok ma se anun hlui thim chukal sanin khovel eng Lal Isua Krista lampanin akalta ani heti lai hian monastery mong ho chu Tenzin a chunga an la thin rim renga an ngai chuan an ram an chung ko le an nam atimul phovani aomna an chui chuak thuaya monastery kirle turle asa kho thar phatsan turin an nora ma se an ngenna abeng khon du lo wangin kalsan le mai ai chuan thi se thazokin an reta a Tenzin a hi ti hlum tuma voi tam tak be ani thiana amaro chu pathian ven himna changin maktakin thina apumpel le thin ani Tenzin chu West China a medical charity pakhata thokta a chuta chuan damdo ina in entir tura local Tibetan damlo tam tak nena chanchin tha hil theina hun rem chang aneya alom hle ani chuta local pakhat chu Tibetan meichia mapu I ane a Tenzinan chanchin tha a hrila ani chuan alo ringa Tibetan zinga a baptisma saber alo ni ta ani a hnua mapui le Tenzin chu anin mai chhota hle maya anin nei ta hial ani kumsom ni chungzet meichia mumang lova a om nuwa nupui anei ta chu anuna danglamna na satak ani Tenzin le mapu te chuan fapa patni an neya Tenzin a chuan chandam na ti lova chuan pathian thilpe ka don hluber chu anupui le afate anni thu asoi thin ani kumsang ni som pasari khan huisen na tla chamlo Tenzin a chuan apian na khobial lama hri thalo tak mai bacterial infection aleng ti thu a ria he hri len na hian mitom tak an thi a chungzinga chuan anudu takpo atel ani apian na khuwa hian a hmela lan le chuan tha ngei tura vo ani chungin kumtam tak liam ta a thi trep na mun ngei
monastery a chuan kirle turin pathian mangai nei na narlui tlata heti hian a chana soi an laka karinom lo awangin atam zok chuan min tha an du ti ka hria ma se an mani chan him theina man ruwa pathianin min pe ti shereng chunga lo haider mai chu ka thei lovani Isua na mangai awangin keipuin ka mangai ve turani ti ka hria min homa se an rong bol turle Isua mangai na lantir turin so muna son ka dua min that don po ni se kakal thowang ti in Tenzin chuan medical team hruain apian na khuwa chuan a kirle ta a mi sang khat chuang nena enkol na an pe a tul chung mi te chuan atira tran puina don chu an hre hle maya ma se an mang a ang to e ma anin huat na te da tha in tran puina chu an dong ta ani ni khat chu klinika Tenzin na thut lain tasila ma aron lut lol maya Tenzin chuan rang takin thut na tur cher alak saka lo ti du da thin tu ma a chuan za na lantir nan chi bai abuka a tha tum thin ngein a ronga bol sakani ti riat chuan tasila ma chu makti in a meng bial kok ani atu ka chuan puithiam hruai tu zong te an lo pung khoma Tenzin chuan chumi khua a health clinic masaber sakdan tu ruam manna alo hrilta ani Tenzin Lakhpa no pante ta tanga Buddha ne na hlan le kumtam tak puithiam lo ni to chu tuna chuan Isu Krista lal lukhuma alung hlu tak ani to a chung rila tanga nun thak dang lam fek thei tu pathian thil ti theina en tir na nung ani kumtam tak liam ta khan Tenzin anu khan afapa hian an hnam mi puite khowar na lama ala hruai don ani ti alo soilok to a chu tak chu tu na hian a thleng mek ani pathian nunga rong a bol chun zom zela Tibetan fellowship te takte a kai hruai mek ani Tenzin Lakhpa te ang Isu Krista thil ti theina ina a chua zalen en tirna nung an oma chuwang chuan Tibet rama lama te le ramhuai khovel chuan a ming thil ti thei tak chu an hlau ani Isu hri Jesus virasi ing tika emo chuan Tibet ram puma adar an hlawa wangin an khur mek ani